We dumela o amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2. Ke tsamaya le Mphotime ka jeno, empa re qale ka dihlooho tsa tsona. It has just happened, and we know still warning indicates that the rain is still around. It's unfortunate that we got a level 2 warning. Dipula tse matla di bakile tshenyo e kgolo dibakeng tse fapaneng ka hara naha moo palo ya batho ba seng ba hlokahetse ho fihlela mothating ona e seng nyolohetse ho 20 diprofenseng tse fapaneng. Investigating Directorate decided not to further pursue the co-accused after engaging further with the evidence that was before us. Motsamaisi wa mehleng wa dipuisano parlamenteng Nosiviwe Mapisa-Nqakula o boetse o hlahelletse ka pela lekgotla la dinyewe ka jeno ka diqoso tsa bobodu. Tete Dijana e leng mampudi wa Comrades ka makgetlo a mabedi ka tatellano o tla matha aprane ya Comrades ka Sontaha. Re di thakgola semmuso ka tse reng batho ba 10 le ngwana ba hlokahetse ka mora sefefo se bakileng tshenyo e kgolo motseng wa Othongati ka Leboya ho Durban provinseng ya KwaZulu-Natal. Ho sa le jwalo dipula tse matla di bakile tshenyo diprofenseng tse jwalo ka Western Cape le Eastern Cape. Sefefo se bakile tshenyo e kgolo Othongata ka Leboya ho Durban moo ditsela tse ngata di kwetsweng ka lebaka la difate tse wetseng ka hare ho tsela. Masipala o moholo wa eThekwini o re dibaka tse ka bophirima ho toropo le tsona di ile tsa ameha. Ha jwale e se le batho ba 10 ba seng ba hlokahetse ka mora sena. We had no councillors, no government officials, nobody here to come and help us sort this issue what we're having here. Ka Eastern Cape teng ke batho ba 10 ba seng ba tlalehilwe ba hlokahetse. Ba supileng ba bona ba tlalehilwe Nelson Mandela Bay mme ba kenyeletsa le ngwana ya dilemo di 3. Ha jwale ke malapa a ka hodimo ho dikete tse 3 a setseng a sena bodulo. Can't blame anyone. It has just happened, and we know still warning indicates that the rain is still around. It's unfortunate that we got a level 2 warning. Would have planned better. The only time we got a level 6, it was when the damage has been caused by Sunday. Ha re leba ka Western Cape dipula tse matla di bakile tshenyo e kgolo moo mebila e mengata e neng e tletse metsi pele bahlanka ba masipala ba hlwekisa. Ba tsa bolepi Afrika Borwa ba re ho ntse ho tlilo ba le meya e fokang ka matla dibakeng tse itseng Western Cape ka Labone. We have a cold front that is approaching the Western Cape, and ahead of that system, we will be seeing light rain showers also setting in around the Cape Town area and surrounding parts. The cold front actually makes landfall on Thursday, bringing more rain to the Western Cape and maintaining the cold temperatures. Then by Friday, we should see the cold weather spreading eastwards, but it will stay dry for much of the country. The rain will only be confined to the south and the east coast. Ka o le lenga ba kganne ba le moso gore ba kganne ka kelohloko. Le ha mokga wa MK o sa amohela sephetho sa dikgetho tse sa tswa feta, ANC e se ananetse e leng ntho e sa tlwaelehang dinaheng tse ngata tsa kontinente ya Afrika. Mekga e meng ya tokoloho e susumetsa ntwa tsa bana ba thari e le ha e sa batle ho ananela sephetho sa dikgetho. Mokga o moholo ka ho fetisisa wa tokoloho o fumane diperesente tse ka tlasa 50 dikgethong tse sa tswa feta. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re ditho tsa mokga di amoetse sephetho mme di fanne ka taelo ya hore dipuisano tsa mmuso wa kopanelo di thakgohe. The ANC is committed to the formation of a government that reflects the will of the people, that is stable and that is able to govern effectively. The ANC is committed to pursue a path of fundamental social and economic change, for which it has received a firm mandate. ANC le ha o le jwalo e re ke amohela boipiletso ba mokga ofe kapa ofe ba hore mopresidente Cyril Ramaphosa itokolle mosebetsing. MK e ipileditse ho IEC hore se phatlalatse sephetho sa dikgetho. Mohato o hangata o amahangwan le mekga ya tokoloho e sa batleng ho amohela ho hlolwa dikgethong. Empa boipiletso ba Jacob Zuma ha bua ka ba sekelwa tsebe. People will be provoking us because we know what we are talking about. We are not guessing. We know.
And why should they rush to count? And I'm hoping whoever is responsible is hearing what we are saying. Don't start trouble when there is no trouble. Ya keneng dieteng tsa hae e leng Cyril Ramaphosa yena o amoetse sephetho. We are all called upon to recognize that the results of the election in the end reflect the will of the people. What this election has made plain is that the people of South Africa expect their leaders to work together to meet their needs. They expect the parties for which they have voted to find common ground, to overcome their differences, to act and work together for the good of everyone. Mekga ya dipolotiki e kene ditherisanong tsa ho theha mmuso wa kopanelo. Ba bang ba lepa ha ANC e ka nna ya kgetha ho sebetsa le DA empa sena se tla ba le ditlamorao tse busula tsa dipolotiki mekgeng ka bobedi. Everyone is on their tentacles. Nyewe ya bobodu kgahlano le motsamaisi wa mehleng wa dipuisano parlamenteng Nosiviwe Maphisa Nqakula e tla tswela pele haufinyana. Maphisa Nqakula o hlahelletsa kgutshwane le khotleng la dinyewe la Mastrata wa Pretoria kajeno ka diqoso tse 12 tsa bobodu le enngwe ya ho pata mohlodi wa tjhelete. Nyewe ya bobodu kgahlanong le Nosiviwe Maphisa Nqakula e tla mamelwa lekgotleng le phahameng la molao. Your Worship, the next step then is to, we previously placed on record that the state intends indicting Mrs. Maphisa Nqakula in the High Court and arraigning her for trial there. So now that we have disclosed, the next step is to obtain a High Court date. For that purpose, there are logistics. We need to liaise with the role coordinator in the Office of the Director of Public Prosecutions. So, Your Worship, if it pleases this court, we have arranged the 9th of July for a High Court date. Maphisa Nqakula diqoso tsa hae di amana le bobodu bo entsweng nakong eo e neng e le letona la naha la Sesole. Moqosuwa mmoho le yena o ne a lebelletse ho kenyelletswa nyeweng ena empa mmuso o ile wa kgina mehato ya ho mo sala morao. Well, the investigating directorate decided not to further pursue the co-accused after engaging further with the evidence that was before us. Remember, this person was only going to be charged with one count of money laundering. So after careful consideration, the investigating directorate decided not to pursue this person further. Nyewe ena e tla mamelwa hape ka la robong Phupu selemong sa 2024. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Dipalopalo tsa dikgetho naheng ya India di bontsha selekane sa tonakgolo Narendra Modi se haellwa ke tlholo e neng e lebelletswe. Mokgahlelo wa bosupa wa dikgetho naheng ena o qadileng ka la 19 Mmesa o fihlile pheletsong ka la 1 kgwedi e fetileng. Ke bakgethi ba dimilione tse 600 ba ingodiseditseng dikgetho tsena. Balwa ha dikgetho ho ne ho hlahisa eka mokga wa Bharatiya Janata o eteletsweng pele ke mopresidente Narendra Modi monyetla wa ona wa ho hapa dipalopalo tse hodimo o mosesane. Ha ba bang ba ditsebi ba lepa hore Modi le ha ka kena ka palo e tlase e ka tlisa ho hloka botsitso pusong ya mopresidente wa India a neng a busa ka boitshepo le botsitso nakong ya dilemo tse 10 tse fetileng. Batsetedi ba buhile taba ena ka lihlo le ntjhotjho. The market acted on the outcome of exit poll. Just now, what is coming out, the early trends is showing that the gap or the lead is not that big, which was evident yesterday. So, markets are reacting to that narrow, not narrow, but the gap is little narrower than what it was perceived. And that's the reason that markets are very volatile. During the day, market will remain volatile. There will be wild swings and market will mimic the
swings of the political outcome. Lekgotla la taolo ya dikgetho la India le re le netefaditse hore sephetho se totobatsa se hlokwang ke baahi. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. Batsetedi ba boetse ba lebeletse hore mmuso wa Modi o tswele pele ho fetola naha setsi sa tlhahiso. Ho sa le jwalo, boholo ba dinaha tsa BRICS di ile dikgethong ho kenyeletsa Russia mo mopresidente Putin a santsaneng a dutse situlo. Kwano Afrika Borwa, puso ya ANC e lahlehetswe ke palohare parlamenteng, mme jwale mahlo ohle a dutse ho naha ya India. Baahi ba bang ba morabe wa batlhaping ba Gaphetlo Camden provinceng ya Northern Cape ba re ba ngongoreiswa ke tlhokeho ya ntshetsopele sebakeng sa bona. Tshebetso ya lekgotla la marena motsaneng wa Camden e lebisitse ho sa kgotsofaleng ha baahi. Baahi ba hlalosa ha morena wa bona Bakang Desmond Phetlu a lebetse ka bona. Morena o qoswa ka tsamaiso e maphempe le ho hloka tshebedisano le baahi ba morabe wa hae. Ga gona all these two secretaries, ga gona council ya kgosi e bidiwang traditional council, ene office ya rona ga gona any equipment epe e leng gore ya bereka. Camden ke nngwe ya metsana e 23 tlasa batlhaping ba Phetlu. Baahi ba boetse ba bontshitse ngongoreo ya tlhokeho ya ditsela le dibaka tsa ho ithapolla. Ba boetse ba hlalosa ha ba sa kgone ho fihlella kliniki ena nakong ya dipula ka baka la meralo ya motheo e fokolang. Baahi ba boetse ba tlosa morafo wa lehae o ba reng ha o ba etsetse letho lenaneng la morafo la ntshetsopele ka ba hloka boetapele. Lefapha la puso ya kopanelo le ditaba tsa setso le re le ikemiseditse ho namola. Mo kgatong ya go aga sešwa ga makgotla a segosi, lefapha le samagane le go konosetsa tema ya kago sešwa ya makgotla otlhe mo sedikeng go ya ka thebolelo ya molao ya tsamaiso ya segosi. Lefapha le re kantoro ya lona ya setereke sa John Taulo Gaetsewe e tla tswela pele ho fana ka tshehetso ho fihlela tharollo ya moshwelella e fihletswe sebakeng sena. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kuruman. Ratela pele, tshebetso e kginne morafong wa Sibanye Stillwater, Khwezi le K6 Rustenburg provinceng ya North West ka mora hore basebetsi ba 200 ba itulele mpeng ya lefatshe maobane. Ditirelo di emisitswe jaaka ba dira moepong le ba malapa a badiri ba bangwe ba eme kwa ntle ga moepo go tshegetsa bao ba ganneng go tswa ka fa tlase ga lefatshe. Thina njengoba sisebenza Sibanye. As Sibanye workers, why did we not get the same benefit as those who work at RPM and Marikana? Thina angasifanelanga. Manager akhe kwatompulela ngwana go kae? Ari ngwana go jai. Sisma bani phakela ka 4 wa masa ke motlisafa. Don't know. Ba gaitso ba tomri manager wa tsare ke fufuleng. Mokgatlo wa badira moepong wa AMKU wa re badira moepong ba tla tswa fela ka fa tlase ga lefatshe fa ditopo tsa bona di sena go tsibogelwa. The position that was said at stadium yokokuba ama shares should come ebantwini, that's our view as unions. They want their money. We must be clear to the employer into kokuba bazawuphuma underground only if there are SMSs that are saying imali yabingenile. Re sa le fo Sibanye Stillwater ya re dipuisano magareng ga bona le badiri mabapi le tshitshinyo ya dishere di tsweletse. Ba tlhalosa gape gore ga go ise go simololwe go diragadiwa tumalano e ka ga dishere. Obviously, we've had discussions with them before they even went down. We've had the union officials trying to exhort them to come up as well. And this morning we're expecting the national leadership of AMCU and NUM to come to the operations, and hopefully they will be able to get the employees to come up from underground. Because, you know, the action that they've taken is illegal. It's not protected, and we're concerned about the safety and wellness of our employees. There are established protocols and engagement mechanisms
mechanisms which should be followed, including through the unions, but have not been followed in this case. Dipuisano magareng ga batsamaisi ba moepo le badiri di santse di tsweletse. Sentle Englihihi, SABC News, Rustenburg. Bakganni ba makoloi ba tla kgona ho hema ha theko ya mafura e theoha ka khitla bosiung bona. Theko ya petrol e tla theoha ka R1.24 litara ha diesel e tla theoha ka R1.18. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle mebaraka e ne e kwala. Diabo di a sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa le tsona di a sebetsa hantle ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ka Sontaha lebelo la Comrade Marathon 2024 le tla tloa Durban ho ya Pietermaritzburg ke aprane ya pele ka mora COVID-19. Ditabeng tsa rona phirimaneng ena re buisana le mampudi wa Down Rand wa 2022-2023 e leng Tete Morena Dijana. Tete ha ke o amohele ditabeng tsa rona tsa Sesotho phirimaneng ena. Ke a leboha ke dumedisa mamedi kaofela. Matsatsi a fedile, ditlhophiso di bile jwang ka kakaretso? Hai, matsatsi a fedile ka nnete ke tukisitse. Jwale o qadile neng ho itukisetsa lebelo lena? O qadile neng ho itukisetsa lebelo lena? Ke na le kgwedi ke beke tse tshelela. Ntse ke itukisetsa lone. Jwale o hapile Down Run ka 2022 le 2023 aprane o e bona jwang? A di tshwane aprane e na le tsa yone Down Run e na le tsa yone but empa sa le ke ntse ke tukisetsa yone a ke soka ke ba le tsinyele e fela la e ka ba ya go gobala or something. So since ever ntse ke la hantle re tla bona teng gore yone e ntlela ka eng. Jwale Pieter Versma wa Netherlands o ne o beile merebele selemong se fetileng. Ha wa motshuwa? O hang. Ke tatile hampe. O shebile o qeta ka nako e kae? Ayo gaske ka be ka I predicta because racing a le tsa yone so fandaga ne re bua le coach re zama hore re bone hore re plana jwang but ina le tsa yone so nka se ka be ka bolela hore ke tlo matha nako e kae but let's hope ntho tse ntle di tla etsala. Jwale ha re shebe lebelo le bohlokwa ho lo kae ho ma Afrika Borwa ka kakaretso ka maikutlo a hao? Le bohlokwa haholo because tseka motho bang o reachang di jara tse 35 to 40 it's very important or le no graduate de khono di matha because ha o tsebe ke tshintsa bophelo race e tshintsa bophelo ba motho tseka e tshintshile bophelo ba ka haholo. Jwale morao tjena ha se ngata mo rutlwang hore mabelo a ntse a le teng dikolong tse ngata o romela molaetsa ofe dikolong hore ba tswele pele ho kgothalletsa bana ho ba karolo ya mabelo hore ba iphumane o le mo o leng hona teng? Seo ke se hlalosang ke hore morao tjena re bona dikolong bana ha ba sa nka karolo mabelong. O ka reng ho matitjhere le ho bohle ba amehang hore ba kgothalletse bana hore ba nke karolo mabelong? It's very important hore matitjhere le ba participate ba rutwetse bana because le rona kaofela ke mo qadileng teng a ka mamela because kaofela re na le background ya rona di-background tsa rona di tswa kaofela ko sekolong from primary, middle school, secondary jwalo and then go fitlhela bo mata because o ka skebe wa be wa ruteha mare o matha bo kgona ho tshentsa bophelo ba hao.
so ba ba rotloetse gore haholo ba participate kaofela e ska ba sports fela tsa o matha di-sports kaofela ho na le bophelo as long as o le patient o le disciplined o di dedicated then everything ya hao e tla tswella pele. Jwale ana re ka re wena jwalo ka Mampudi ho na le bana ba mohlomong o ileng wa ba bukelletsa wa re bana ba tla ikarabella ho nna hore ke ntshetse talente ya bona pele. Yeah, ba teng ba ile reng ke tla sheba hona ke a ke kgone hore ke shebe because ke santsane ke matha ke ba tlolomeletsa bana ba bang ka mo ke a matha ka mo ke a coacha so ha e kopane coaching ke tlamile be coaching ile one ho matha tlamile ke matha ke qete ho matha hore ke kgone ho coacha e re ha ke coacha ke tsebe hore ke ntsha kaofela tse ke nang le tsona. Tete ke le buile haholo ka nako ya hao mme re le moifo wa ditaba kwano SABC go la ka letsa katlao le mahlonolo. Ya le ntate. Mui eo ke Mampudi wa Aprane e leng Tete Dijana re buisana le yena ka botloloha. Me re leboela tshetso ya hao Mui ka jeno ditaba tsena di fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena di fumita ngwa latela ka tsa bolipi.